Yes, hello guys. Hope everybody's doing great. Ni zarakomeze neza. Ni Tasi Top Ministry TV nk'ibisanzwe. Umusi twagarutse ku skini zanyu kugira ngo tubabwire ibishasha bigiye bitandukanye. Twamaze tubazanira abantu bameze neza basobanutse guys. None basi nimutubwire na merci basi. Yes, umusi twabazaniye abandi bantu bagiye batandukanye. Nkuko mubizi sinkunda kuvugira abandi bantu. Umwe wese arivugira akavuga ati je nitwe kunuku abantu banzi ukunuku Karabo k'Imana muramuzi je muranzi ariko numunsi twabazanye undi muntu mushasha mutamumenyere kuri screen za TC Hope Ministry TV ariko imbere ko ndamubereka manze mubwiye subscribe, please subscribe on our channel YouTube kugira ngo tubone ko turi kumwe gatano kuri kagenzi kako ariko reka mbanze ndamubahe kugira ngo aca babwira ati mbega ni muntu ki mbega akora ibiki abantu bamuzi ku izina ryande ndagenda ndamubaza n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye. One more time. Oya. Ubu nyene abibwire ninde akora ibiki yitwa gute. Wow. Felicitation. Merci. Nagenda kubaza ibindi ariko ico ndabanze ndagihoza kubera nyine uri kuraganira n'umuntu umuvyeyi ni nkuko nanje canke nkubona nk'umuvyeyi wanje. Karibu kandi kuri Tasi Top Ministry TV. Ya mwavuze amazina yanyu musanzwe mukora ibiki mu buzima bwa misi yose. Je nizibe mu bisanzwe. Je nizibe ibintu byo kudefriza. Mu mitwe gukora mu mitwe. Mu mitwe. Gusokoza. Narize ndasiga makeup. Naha natwe wodusiga ugasanga turi nk'abazungu. Cyane kose. Gusa nuko abantu b'abasore nkamwe mwikundira Madrid kandi nanje ngira yombera cyane kose. Tuzovugana umunsi umucu yashiriramwo kuri Tasi Top Ministry TV baca bambona nyene kabaye. Usanzwe ufise aho ukorera canke nyene uzurakora ibiraka? Aho nari sanzwe nkorera nari ndafise ariko isaro yarugawe ubu benshi bandondera kuri telefone agenda kuri telefone. Ni kuvuga baramaze kumenyekana baramaze kumenya nimero zawe barakurondera benshi abatazifise zibaye nimba atari banga abatazifise munkeneye ko badada mukunda gusigisha makeup mukunda guteresha inzara mukunda gusuka kuri WhatsApp murashobora kundondera kuri sebutanteye 577 974 kuisanze murashobora kundondera kuri 61 61 pardon 61 ani 65 65 okay 771 227 amajana 771 majana 2 na 65 amajana 771 hama amajana 227 Arakunda agafaransa cyane warize gusa nzitukeda ni byiza nyene usanga nyene agafaransa ya kuburyo hamwe nk'ubu no kamenya kose osanga ukavuga kandi nyene ndabona ni sawa nyene rega hajya kugira uvuga ururimi uraraba n'isuri rike yaruvuga ya niko bimeze rero urumva abashaka kurondera kwiyo nimero hamuka bakorera ibintu bimeze neza bon barafite ahantu bagusanga canke nabo bakubwira bo basanga no muhira mwiyi misi aho benshi bari bamenyereye bansanga sonkiri ariko ndondeye kuri telefone ukambwira ati nsanga ndashobora kukwitaba ibikoresho byose urabifise canke uratira si byose mugabo ukeneye nkabona nk'ico ukeneye gukoresha ntaco mfise ndashobora nko gutwara muri salon mbamenyereye nkakugirira ugataha. Muga kenshi ari nk'ibintu byo gusukura ntibisaba mu masaro ndagusanga muhiri wawo ukabimukorera tangorane nini. Ibujumbura nini usanzwe ukorera muri quartier cyane cyane kiretse bon ni nini nyene umuntu arashobora gukorera hashaka ariko nyene aho uvuga uti jewe undondeye cyane cyane abantu bari muri aka karere bashaka kuca abantu nkabyihuse kubera nk'ubu je ndashobora kuvuga ati nkeneye makeup mu minota 10 fata imoto unsanga hana ya oya unterefone kuri telefone ukambwira ati fata imoto usanga hana urumva nyene nabikubwiye canze
mucuzi nahora nkorera kuri saro iri ngaha mu Carama uduganye ngaha muri gahahe muri gahahe uduganye ngaha kuri rujya rusengero ninde ko ngaha ruguru kumba Hope Church ndayibona ya ariko ubunyene sihuri urigenga umuntu agukeneye ni telefone ya mrembo mzuri ya okay guys mwamumvise rero abakorera makeup abakubitira imishatsi abahungu abakobwa mwese mu mwiture abanza kubitira imishatsi ariko icyatumye tumuzana nivyo aratubwiye ivyo arimwe arakora mu mwanya yatubwiye amazina mbega nibagena gasiri no bya gasiri ndagakunda tukatwibutse kana bakunda guhamagara benshi izina bakunda guhamagara bakunda kunyita happy okay abandi beshi gusa izina ry'amavuko nitwa Karine okay Karine kugira wisange mu mwuga ku defriza no kugira makeup byatanguye gute kuno byatanguye sivuba narananiwe n'amashuri nkiri mu mwaka wa 5 ngiye kunanirwa n'amashuri mu mama nyene gusa atari mama mbyara byasa naho ari we yarandeze arambwira ati ko iby'ishuri bizogenda gute basi tuma wiga umwuga kubera nawe ariko kazi yakora na akazi arambwira ati zurankurikira muri saro wige bike ndahava nduguruza ahandi ndaja ahandi hantu muri saro ndabimenya uko guys umunsi umwe tuzomuzana afise bavyita ivyikozo niko bavyita bige bakirosha makeup bavyita ivyikozo abifite abivangavange adukore makeup jewe mbu muzungu murazi ko nirabura mbu muzungu ankorera umuti hamwe namwe mubona cyane gose nubwo bwangushaka ndabuma kandi ari suna je ndishehe ni suna nene ubushaka kubanza gusa n'umukobwa aha ya tuzovugana ntacyo mugabo je nabemereye abantu batasi top Ministry TV ko nzomugarukana dukore nyine ibintu abereka ati uri umuhungu ndashaka gusiga uko uri umukobwa naho ndagusiga uko cyane ko duca ndondera n'umukobwa kuko agenda umuhungu ndondera n'umukobwa je uzonsiga by'abahungu umukobwa umusige by'abakobwa hamacha dufoto babona ati wow ati kumbe Karine happy byose bigende neza ya turavyemeye tuzobigira ikindi gihe Karabo je nawe nyine waguma umiri indimi wira iki nibiki yiruti wamiraga amazi yiruti wamira gutuze mu Burundi babita ngo kumira amaritiro ahubwo kugumumira amati nyene y'urudashira ikintu ngira ngo mubaze abanze musuhuza umubaze utamusuhuza muri make ariko nagira mbwira abantu ko nazenerewe nanezerewe nako navugishijwe neza cyane bo rero nagira ngo mubaze ufite girlfriend ufite boyfriend by the way mu mico y'ikirundi muraho ma nakwishimiye cyane muraho voilà ça va ikiganza cyiza ikiganza kimeze nk'icy'abamikazi ikiganza kimeze nk'icya Knowless Butera kiroroshe ikiganza kimeze nk'icya Shadibo ufite ikiganza kimeze nk'icya Natasha arya wa mukobwa Miss Burundi ninde uwo mushasha Sasha ni Natasha ni mushasha Lori munyabubanza Lori ariko banza first of all banza ubwiye niba ufite mukunzi nkure kure ataza kuza hana kamuragura inkoni ntago namukira umvise ko ari nyina w'abana afite umwana you are beautiful uri mwiza urashobora kuba ufise umwana warabyaye gusa birashoboka ariko by the way kujyana mwe abasore mushobora kuba mufise abana atabagore mufise none se reka mubaze iyo wireba kumenga uvuga udashika nukuvuga yiwe natwawe mbabarira nawe uri kumwe n'icyana nk'iki ngiki nakuntu wako utakumva uri mu ngoma gende nanasinziriye mu kanya nkiriko ndamubaza ari nangiye kurota ngo twajyanye ahantu ku mazi kuri Tanganyika gutembera nuko ariko first of all nakwishimiye nishimiye kubona umukobwa mwiza nkawe
iyo mba nafite umugore sha mu Burundi baravuga ngo nugutongoza ariko ntiwicuze ngoya nago nakwicuza kubera mama w'abana ndamuzi nahita ndamuha ikiganiro so nayo ndi umupapa mfite umugore n'umwana ntuye mu gihugu cy'u Rwanda so rero nshimiye Emma kumuza nawe nkanashimira Tarisisi Hope Ministry TV twicayeho nshimira wayishinze ariwe Tarisisi ndabashimiye cyane reka ne kwizimba mu magambo bundi bindi turabivuga mu kanya ariko uyu mwana ararenze uyu mwana ahubwo ubushyuhe burayisha ubwikwe n'ishati ngo aba basore bafite ubushyuhe n'aba bana bafite ubushyuhe b'abakobwa ariko welcome again Karabo Kimana merci beaucoup wamaze kuba wamenyerewe kuri televiziyo ubu ni muhira ntikiguha karibu umunsi umwe tuzaguha fanta kubera karibu iraborera oya ariko wa mugane ni ikibazo ni ikibazo kandi ibintu muzabikosore kuko urumva ndavuga cyane abantu ntabwo ari babona nimba Patrick anywa amazi ni behind camera ariko urazi ko tutagufata nabi oya kuri kamera twaguhaye byose oya inyuma ya kamera mu mpa byinshi byiza ahubwo bikwiye no kuza hano publicly imbere y'aba twamamariza abataduhenze uyu muzakuraho cya kintu cya kibamamaza ariko ubundi bazaye amafaranga tukabamamariza ihumve babwire se hari umuntu nabonye ariko hari abantu bazi kwamamaza ariko ndagira ngo mbwire hari umuntu ugikunda gucariya ngo mugure yamanyama uyu mubona ngo zandagara ngo ni zandagara bavuga ni nyamunyamo so rero uriya muntu nawe naza tumwama nje uriya muntu pe uriya wamamaza ziranyamunyamo we turamukura promotion for free aze tumwamamarize kubura ariko abandi bigo biremereye muze mumenemo hahiye murabona ibyamamare ibyamamara abakobwa beza batangiye kuza amahanga ibyuki bivamo ibindi byinjiramo nose ubwo muragira ngo bigende bibanyaruke bazi muze tumamamarize ibyo bintu byanyu bitagenda byaguye uruhumbu kubera kutabona abakiriya muze tubyamamaze bigenda abacuruza amazi abacuruza amatelefone abacuruza buri kimwe urabona Karabo ego nk'abantu bacuruza ibintu ibi bya makeup baze tubamamarize ubikora aha ngaha agenda anaguze ariko yego mama harya ngo ukora ibintu bya makeup hari abakobwa arakura umuzungu yaguhindura umwirabura ega mana reka mbanza nkubwire hari abakobwa ubu ngubu baba badukurikiye ugasanga nk'umukobwa aheruka gukora makeup kera imisatsi ye ifite ukuntu yajemo agahuyu kanuka ku buryo ushobora kumwegera ukumva ni bibi cyane abo bakobwa ari wabegera ku buryo ugira gutya mu mutwe ukumva nimba wagira ngo hafiriyemo umusere bajya muzi cyari yo ariko by the way abakobwa baza hano bo baba bari smart very smart kandi buriya reka mbabwire baze bamwiture ubwiza bw'umukobwa n'ubwo umukobwa ku ruhu biba bisabwa ko abakobwa nyine beza babaho ku isura kuko Imana nigena ariko buryo ubwiza bw'umukobwa mbere na mbere ni isuku ubwiza bw'umukobwa ni isuku uko wabusa kose isura waba ufite ariyo yose nta suku nta guteretwa nta na geto bagushyiramo n'umuntu ibyo tubyihorere ariko twabikemuye twamubazaniye mu mushatsi nta kibazo mu maso urukoba byose ararenze ariko nawe nawuze nkureba ye navuga ko uyu mukobwa aturutse kuri Marisi ni ba bantu tujye twumva bita aliyenzi ba Mayimuna ibivejuru wapana Mayimuna ibivejuru babandi baba hejuru ngo batanga ubwenge budasanzwe ariko nawe urasa neza kweri nishimiye kubona okay ndabahaye karibu mwese uri mwiza kabisa ahubwo wanze erega ariho umugani baca mu Kirundi ndibaza urabuzi no mu Kinyarwanda basanga ruka ngo ujya gutera uburabo arabwibanza ni kuvuga uburezi ujya gutera uburezi arabwibanza no kuba nyine mbere yuko ubwira abantu ibintu urabanza nawe ukabyigira nimba jengiye kuguhanura ati gira indero gira ukuntu nuko nanjye mbafite indero nawe imbere yuko agira makeup abandi abanza kira bati mukiyo jewe nsa gute ngira akabazo nshaka kumubaza ufite umukunzi
nimba wenda udashaka kubishyira public ubyihorera ariko ngiye hari impamvu bikubajije ufite umukono wagiye umundange ngewe impamvu mbikubaza hano hantu ubu hari abasore bakoze ikofi ariko umukobwa wenda bakundanye agasanga anywa turuduwiri anywa dunda ubwonko anywa umusaturamano karibu urayazi izo nzoga urazizi imisaturamano Zari zo mu Rwanda. ngo ari n'izitwa cunga umuntu urumva ni nyinshi cyane zarabamaze abakobwa mu Burundi hari izo bita umudiringi ibiki ibindi byinshi za karibu karibu ubwiye yinywe nyine abwira umusore ati karibu amarembo aruguruye arugarutse ngaho rero iyo tubonye umukobwa mwiza nkawe kandi wiyubaha nahoze nkureba hariya hirya mu gikari inyuma ya studio uri umukobwa wifata neza mbagira ngo abo basore babuze abo bakobwa beza bafite indero bafatireho ufatemo umusore umwe nyine ariko umusore wakoze kofi nanone atari wa musore ugenda avuga ngo ni umusore kuba umusore kuba umugabo ntago ari kuba umuntu umugabo asura urucumu niko babivuga mu kirundi urucumu bisigura si indesho yiwe urucumu ubwo ntushatse kuvuga igitsina wa muntu oya urucumu ni igiki ni kuvuga bavuze ngo umugabo asura urucumu yego si ukuntu ndakubona wewe ukuntu uhagaze ukuntu uteye ahubwo nikiri muri wewe ahubwo umugabo si igitsina gusa ugenda bihuhuye we nicyo utoranije ariko bavuze umugabo asura urucumu ni kuvuga nivuze ati karabo ni umugabo mugabo ari urucumu sinaravye ukuntu usa sinaravye ukuntu ungana sinaravye ukuntu vyibushe canke wonze ahubwo naravye mbega karabo amajambo amuvamo wone umugani uri mu kirundi ashoboye iki amajambo amuvamo ameze gute first Burundi kwisonga uwo mugani ni mwiza cyane ni umugani ushishikariza abantu ni umugani nyine utarobanura abantu tu mwiza cyane ariko kuvuga kugira ngo mvuge ati ujya muntu n'umugabo amajambo amuvamo arahanura amajambo amuvamo arubaka yitwara gute mu buzima bwe bwa mwisi yose nico bisigura uwo oya nibyo hari nk'umusore ubukurikiye nk'amateleviziyo atandukanye harimo cyangwa se akareba iyi televiziyo akareba nk'uyu mukobwa uri hano agatangira kumena amazi ngo none ngo ndaronse ngo ngiye kumushyira mu rugo kandi ugasanga ni wa musore uhora ku nzoga ni wa musore utabasha kwigurira urukweto ni wa musore utabasha kugura ibati ariko ugasanga arimo aravuga ngo agiye gutereta umukobwa ubundi reka mbabwire basore mudukurikiye buri musore ajya ashima aho yishyikira nimba uzi ko uri umusore uri aho ngaho uri hovyo ukabona umukobwa nk'uyu urajya kumuzana mu rugo ureba ukuntu uruhu rwe rusa ari n'umukobwa arabasha kwiyitaho akamera neza nazi iwawe agacupira ubwo urumva uzaba umukoreye uzaba ahubwo utamwangije natumva mubiri nimba ukeneye umukunzi abasore umusore wiyaminiye hano wakoze kofi kandi mwiza ufite ubumuntu ukunda imana hamagariye nimero mbe ndakuranze kandi nijye uzaza kuba pare wawe nijye uzaba uyobora ubukwe ariko mu Rwanda habaga ikintu bita gukazanura nje ntabwo nzakazanura kukazanura naha byarahaba babyita gushinga icumu niyo mpamvu baguma bavuga ngo umugabo asura icumu riravuze ikintu bisigura mu buzima bw'abarundi no mu Rwanda no icumu buriya ryakoze sinamenya nako mbizi okay happy turagwaye karibu kandi turimo dutanga karibu ntituvuze karibu inzoga tuvuze karibu nyene weka bande mu maklipe barayivane ntagiye kenshi urabona ko menge baba bisi ego we wabasiza hari ni wowe ariko wanabasiga bayidabona nta nibireza babasiza abandi nico nagira nshikiye ko no guciye ukintanga nagenda kubaze ko hoba hariho nk'ikintu cy'igikorwa umaze gusiga kikaja ahabona kikagera kure nkuko abantu bagira bakora ibintu by'amaklipe y'indirimbo kenshi bakunda guhamagara abantu bagejwe makeup bakavuga ati dushaka ko umunsi happy ari waza kudusiga icyo nagenda kubazi ubu umaze kugikora sindi ubona baza ama bakagenda gusa rero nk'ushobora kumbwira ati ejo ndafise urubanza nzojako ndafise anniversaire ndafise urubanza kanaka gojo ukaca umusiga we numva ntuba witayeho ibiza kuza inyuma y'ivyo bintu erega ano na Patrick ego bimwe byo mwisengero pasiteri canke padiri ashaka gusengera abantu atazi ico bazova mwejo avuga ati ndagusengeye ndakwaturiye kumugisha imana iguhezagira bwaca akaba perezida bwaca akaba ministre bwaca akaba deputy akaba senateri ibintu bigiye bitandukanye kandi bamugisha yakuye
hariya mu isengero naba niko bameze wewe urashobora kugenda Patrick kubera ntakuzi aragusize kumbe uvuye ngaho muri salo ugiye gukora clip mugabo muri caption ntushize kati makeup yakozwe na Happy niyo mpamvu nayo ubwo nengize ngo live ni n'umukorera kuko erega nta birenze nta birenze ahubwo icyo ndimo ndatekereza se bu yavuze ngo hari ngo muri iyi minsi ngo hari ushobora kumamagara akamusanga mu rugo akamukora nyine ibintu biri privé tu ahubwo se shaho wa mukobwa we ugira umuntu ugwerekeza urabona ubwiza ufite hari umuntu ushobora kugera iwe mu rugo umusore akakureba akumva urugingo rukamuvinga nyine akumva nta ataye control uwo muntu ubwo wamucika gute uri wenyine oya hari umusore nkumva ndamwigonze nawe ndamubwira ati sanga agusange cyangwa ngiye nkabona amenga rikashaka kunyinziza mu bintu udashaka ndamubwira ati zana intebe ndakugirira hanze nje numvisha ari umukobwa ejo twaganiriye ngo basigaye bababwira ngo nibabahe injya y'abakuze warayirwanyonga ibi nibi injya y'abakuze mwoka byarame hari injya y'abakuze n'injya y'abana ibyo ko ari ukorora ubwo buraya ibyo n'uburaya ibintu bitanameze na neza ako si injya y'abakuze urayemera ako mana ariko sha ngo yewe abantu mujya munyobera injya y'abakuze ntayizi Patrick reka ndamubaze akabazo tugana ku musozo tuganira rigaca tukarara hariya hirya umugambi wowe ufise wa vuba wo bari umeze gute kugira ngo nabariko barakwikira Tasitso Community TV avuga ati wa mukobwa kumba arafise umugambi dushaka kuwushigikira wewe mu mwanya ikintu uvuga uti jewe iki kintu ndakironse nokora ivyi wanje canke ati nokorera ahantu hanaka kugira ngo niteze imbere subiramo ikintu ubona ati mu misi ya vuba kino kintu ndakironse urumva ubu ukorera kuri telefone muga nk'ubu hari umuntu aje kuvuga ati je ndashaka gufasha uwo muntu ikintu kiriko kiratuma utagira adresse mu mwanya nigiki n'uburyo ndabizi cyambere numva nipfuza mwiyi misi mu ndotso zo muri jewe ndipfuza salo yiwanje oh wow good salo yiwawe umva ni ikintu cyiza kandi salo ninazivye ntagizimbye hari n'abantu bakurikiye ministeri iyi TV rwose bashobora kumushyigikira bakayamuha miliyoni 10 zokora salo miliyoni 10 miliyoni 10 kandi VIP bazimuhaye se ko yatanze nimero ikintu kizimbye nijya kaske nijya ntebe yo kogerezamo umuntu hari umuntu ajya gusaba kumusokoreza kwafu urabona ikofe ziratandukanye kajukene yabwiye abantu bwo kugorora imishatsi Kucha babilisi umva ko ndabizi Patrick wenda kurusha ubunyamuji wowe aragura umuntu kaze genda nakwemeye ibyo birazimvye vraiment mugabo umva nyene bon erega ingorane ni n'umutima nayo bundi bwo je nk'umuntu yafise nacange namaha miliyoni 10 kora mugabo kubera ntayafise ndamutangira bavita bite mu Kinyarwanda ndamutangira igice cyangwa se makeya sico nashatse kuvuga arega jewe nibereye mu gutekereza ubwiza bwe ibindi mu njyanamo rero we yavuze ko akeneye miliyoni 10 ibindi jewe ubwenge bwajyanga bwagiye urimo uravuga nka ijisho nkagira ntya je ntanga ubusabe je ntanga ubusabe nkasaba abariko badukurikira ati muntu ukeneye gufasha baseka tubireke gufasha muntu ukeneye gushora imitahe mu bintu vya make up no kudefiriza tanga umutahe mukore akwinjirize nawe aronke basi sivyo Happy umuntu azana umutahe ukore yinjize nawe winjize amushore canke umuntu ashobora kuvuga ati je ndamuha yikorera ivyiwe amufashe nakugera kwa madufasha abandi okay ikindi hariho nk'abantu kenshi ibyo bataba babizi bataba babimenyereye yego ugarashobora kuvuga ati je ndafise umutahe ndafise n'isaro nkeneye wo dukorana cyangwa umuntu akavuga ati jewe ndafise saro muganda abura abakozi cyangwa akavuga ati ndafise saro umva ko ufite na experience saro
mugasi ifise umukobwa arimwe asigera makeup ibintu nkunda kuronka abakiriya sifise ufasha gusokoza kenshi nkajya mu masaro nkajya samedi usanga samedi usanga ifise abakiriya benshi bimosha cabagira kwafe canke bisiga ashaka kuva muri sala cagenda direct mu rubanza abakobwa weekend bakunda ibintu by'ibirori usanga buzuye mu masaro guteresha inzara ibintu nk'ibyo jengu urabona n'imishatsi yamaze gukura akabanyumva arashobora kuntelefona kujya nimero yibibutse 65 WhatsApp ni 70 genda gake nanjye nyandiki buretse oye kwirukanka uze naba ntayi nimero njyaye nawe warovye wetenze kwereke warovye uraza kunyishura nakuzaniye umukobwa asobanutse ekire nimero ngomba nta kibazo turavugana abanza umbwire turavugana 07 akamenyetso ko guteranya 7 sha kangahe 75 we kizo 7 ebyiri sibyo 7 arabanza kanyenyeri akamenyetso ko guteranya ako byose kurako byose ubwo negera uzamwandike ndi mu Rwanda ari n'abanyarwanda bashobora kumwandikira Chushirako plus 257 we bivuga wandika hama bivuga wandika okay plus 257 ni 70 iyo ni WhatsApp okay iyo niyo 577 majana 527 974 mwandike muka byara gufata amakaye 974 telefone isanzwe ni 65 771 majana 771 hamadesa 27 majana 227 okay merci beaucoup nizera ko bamaze kuyumva wanditse neza nanditse yanditse ariko bika hano akagura none hari akantu ngiye umusaba akantu kamwe ngiye ndifuza kuzicana n'abantu hano hari ahantu ndakura ahantu bita kwa Chanceline Star Hotel sibyo ndashaka kuzakugurira agafanta ngiye nawe turi kumwe niba bana ngombwa agafaranga kabonetse mu groupe inkoko inkoko urayize uzantumire nande nawe uzabuhari wewe nawe uzabuhari ariko akanimero yakamaye niyo we waba wagiye mu bindi bintu uzamuhamagara ariko rero oya reka nzamuhamagare wenda urabinyemerera se ubundi basi tuzahurire hariya kuri ya hoteli ngiye nkwicaza ahantu ngiye n'igihe uzakugurira ngiye kibamba buriya ngiye amafaranga hariya mu Rwanda urumva hariya mu Rwanda ndi umwe mu bantu bakize mfite amafaranga menshi nkunda gutaha kare kubera ko nirinda abajura nirinda abantu bantera umwaku thank you so much urabyemeye ko tuzakora ikiganiro okay chef wala mukoma amashyi tuzajya tuganire rwose ibintu biciyemo merci happy reka nagushimiye cyane kuba waduhaye kano kanya nitwakenera kandi uzogaruka merci twenga basi akarabu kimereka nagushimiye nako washoboye kuduha kano kanya we ngiza koko numvaga twakwiyoranira none ayawe n'umwanya ni nta kundi bakunze ba Tarsiso Community TV murabona byashyushye byakomeye umuntu udakurikira iyi televiziyo yasigaye inyuma mu majyambere y'u Burundi nimwongere kumubarira mu bantu batera imbere uwo ngo yasubiye inyuma ari inyuma nk'ikote so rero mumbabarire ntavuga byinshi nkarondobora nkavuga nabi mari bamwisha wakoze cyane yes reka ndabashimira mwese mwari kumwe kuri Tarsiso Community TV niza ko mwana imugira ibihe byiza ndabashimire kuba mwashoboye kurika cyo kiganiro ndashimye kubuntu mwana mutwereka kumwe subscribe kugira ngo nakwe tubone ko turi kumwe 5 kuri 5 mwari kumwe nakwe Emmanuel Speedo kuri screen zanyu ni Tarsiso Community TV nk'ibisanzwe ciao ciao hasta la vista à la prochaine tuzodusubira mwana natwe turabakunda cyane bye